Jingli hayno achi tum pau kum thai Matthew chapter 13 verses 44 to 52 and khna sam haira kalam tai Matthew da itum pau kum thai and khi khna sam phang kala laka chanjam guthum ni hi chanjam guthum ka hai lan vi chanjam aman ka saka mukta vi chanjam khailen vi chanjam si chin laka vare vrana ag sagum thubil li tam ga sthevi maram li itum khna sam haira kala chanjam hi si chin laka vare vrana ag sagum thuping li tam sei sada ati chanjam hin le itum le kuchung ka tam sei dala re Matthew da itum likhi phung na sak le kla laka chanjam hili hangai itada athumna kasakha lanji phakuya kala mukta ji phakuya kha itum mi lieng lo chiga itum lia claim ainami haina china khikla chilaga Jisu Christa vrevra binau mira akamang ji vrevra na itum li leishi na haida ana itum wi more pyomi vai kala itum le huimi vai okuthili chipotai chi itum kalli ka pasam phangkhla lakha John chapter 3 verse 16 li ka pasam phang itum matik chahaida kala itum na sambang ran da mi khai minin na kha avavre ran itum li leishi na haida avina mira akmang chi itum le huimi vai itum li mi khaina jasada chapter 3 verse 16 li John chapter 3 verse 16 ni that hangs haiji ana ava vrevana anomere lishina haida itum li anomere mier kala ali sikasang pingli magtang khringa ji itum li sampungra da hang sang haidle jida da sada itum vrevra Jesu Christa li sikasang ji drakasai da sikasang jaina waihouse chila ana tam stay haiji pa ji la itum sikasang mang maning la ana tam stay haiji la itum thang we kring kragli otsagli ji thegi jine jida da saga aji tum chap khailen we chanjam li hangsang haija da itum ava vrana umram itum ding ran mi hai umram ji itum tong wa chang sabra jimning la itum na Jisu Christa li siksang haida kala ana salo jing na kweda kha itum bi otsak jina itum ali siksang kala ana salo jing na kweda ji itum bi otsak aina masthea ka aji itum we bokam thabi verse 49 li hangsang haiji itum mi mirin li lo unsobra jina ki hangsang haida le kla la ida da hangsang haida la kaching rao ping na shop da mag pha ping ji kamasung khangrong ping wi aina ngatei na sagra kala athumli mai fully or sanghora chili mi ping na chapra kala hala tira jida da sada itum na aji pawkom thai ne itum li keeping sak le kala laga vre na itum li claim aina itum na mating masala anaw mira khamang ji itum li mi hera jili lang mai da itum li hui mi khwai da kala itum li tam stay vai da vre van anaw mira li mi hera ja sada anaw mira thili ra la itum li ra hui mi khwai kala itum li ra tam sere ja sada itum siksang hungra kala siksang mangan mobile la itum na thei khu hai chi itum thang li otsak kala thang ring khwachli itumi otsak ain le chithei pungra chitha kha awa vre vrana umram ran ghai chili wachang sabra itumi sikasang ji otsak ain masthe ka James chapter 2 verse 17 le hangsang ghai ji chap sobra James chapter 2 verse 17 le hangsang ghai le khilaka itumna siksang ni chilala otsak masthe ka itumi sikasang ji ka thiena chap chida da sada itum vrevra Jesu Christa li sikasang kala anatam stay gaiji sikasang ai mobile sa ngana khen mobile sa kha itumi thang wi otsak lila ji theisa ali sikasang ji theisa ana tam stay gaiji tum thang wi otsak lila sa ji thakha itum aba vrevra na magtang ngram ran gaiji itum tong ko chang sa